buduk coba dia beli kopi boga duit tuh. Aing boga duit itu dia beli ciki. Aing. Terus dia mulai makan duit aing. Yo. Pari tangan barudak yuk. Hayu angge karasel yo di dieu. Ih, kebal amat ini beli kopi. Aduh, kemana dia? Anjing belikin kopi ku si Buana. Geus kadi ku aing belikeun kena tapi na bere upah. Yang geus balikeun, ki anterkeun ke posnya. Geus ku aing belikeun. Ki aing ke pos. Terus lah aing mendingan ke pos kopi na geus dibelikeun ku budak. Ih, beli kopi dong ke belamat ya. Kita mau budak nih gitu. Kita budak yang beli kopi tadi. Ih, dia belikan kopi ke budak. Mau bener dia belikan ke budak mah. Ayo, dia ada kawan yang belikan ke budaknya. Ih, si Haji Hoon. Minta namun ayah kopi kayak bejakan banyak banget. Halus budak undang belah. Cang, ini kali duitnya dibelikan jajanan. Hege, orang lapar yang jajan. Oh. Ini mau jajanan apa? Cik. Ayo kan saya. dia harus kayak iyo genek naon jajan. Buana beak dia Rizky. Mau doa amat mah. Ini dia namanya dia ayo. Tadi kita ambil dong. Ki, udang ki budak tuh. Udang budak tuh. Budak mana? Tuh. Tuh kan mau bener dibelikan ke budak mah, kita dibelikan kopi kalau jajanan. Kumaha kami lapar. Pokoknya eta duit kudu gantian ku hari segala. Kok usaha kayak gantian ku aing. Sini teh sama lo akan aing deh. Bon atuh kami ge hayang lah. Ya eta ge duit aing. Geus lah. Wewe nyanyi we. Hese amat yang sana buka lah. Buka. Tadi. Asam. Wedak nah, sama itu.